Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. Gloria al Señor, Chicanita, Quispe himno kunawan, amén. Aleluya, ay katagrima koy conchik. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios está tan chiñaya y con la tuya y con la samincha son kichi. Amén, gloria a Jesús. Ima kusikus mi Dios está tan chipo asin pikay, amén. Taki kusunchik Dios nenchikman himno kunawan bas, amén. Himno 68, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Himno 68, taki sunchik, amén. Gloria a Dios. Manachum nyuhaha willay man Jesús pa siming manta. Pai manchu manakataki makuyaku suting matakuyaku suting mata. Urpi basta kinyampuni pacaya dikirikuti saja Oh
Dios taitanchik matakin, amén. Ñuhanchik bastakinchik paiman. Gloria a Jesús. Chaynayata kimsaga himno, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ancha suma Jesús niyaiha utjaimañam kutipamuhan ispanchik, amén. Gloria a Dios. Ancha suma Jesús niyaiha utjaimañam kutipamuhan intiginya kamunya pinka silombata urmay kamuhan intiginya kamunya pinka silombata urmay kamuhan imaning kipuri masila kay pachapin
ñañaykuna turikuna ñañanchik victoria ñujanchikwan. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria Señor, aleluya. Kay letra no meditarán kichuturiñañay. Aleluya. Kay sumak imnon pusawanchik piensarinanchikpak imaninkim runa masillay. Mana Jesús pusasuptiki. Joven llarak kachkaptimi Central pe Iglesia 28 de Julio pe. Presidente castellano manta, presidente de jóvenes regalay cuaraco, joven kunaman oxidita, testimoniota. Chay testimonio turiña ñayuknin. Aleluya sumak. Kaina, upartichallata villasaykichik, ni kainata. Dios taita suk siervon tapusakusja. Gloria Señor chay pastor mangyay cruzja, orgullo, vanidad. Mana pastor ninta respetas kachina sa atun chakusja, Dios taita usapting. Inapting pusarusja. Inapting si Dios taita kawaching. Gloria Señor, chay wanyurong inapting aparong infierno man. Inapting si turiña ñay kawang. Yaktas Dios taita yupay chachkang. Kay na Biblian talto mang ukharispang si wakaspang kaparispang richkan. Pero chayris hampis iskay niyang. Gloria Señor, hukning si infierno mang hukning si anak pachaman. Inapting si chaylak tayo pa'y chachkang inapting si diricho chaya infierno man. Biblian ta ukhari kuspang, wakaspang, kaparispang. Pero infierno mang richkan. Chay minyo kata piensa richiwara ka. Gloria, kunang kamapas yuyarin inaspay nini. Imay na takachkani. Imay na takam kachkan ki Dios pakaylampi. Gloria Señor, icha kay pichu kaparichkanchik, kay pichu wakachkanchik, kay pitiyachkanchik. Imay na taksonggonchik kachkan. Gloria Señor, manam kay ka juegocho. Manam kay ka puklakuycho. Kamrik sirung ki Dios pakilikanta kay pikas kay kimanta ka mananyam kay pakutinay ki pakkancho. Kay pamangkutis pa ka different siya nyam infierno man puniri sunchik kay pamangkutis pa ka siya ka siguro punim. Nyukanchik ta ka kidawanchik nyaw pak mangri. Amaya ka suncho, gloria Señor kay yakta kay pastor pa. Kawas kang hinaka. Kay pitiyachkas pa, wakachkas pa. Dios namanya kuchkas pa, milagrunta kawachkas pa. Infierno man kadirijo kusuncho turiña ñay. Meditay, piensari. Imaynam kachkanki. Muchas veces amunchik, tiarunchik, kutikunchik. Ichamanacho. Aleluya, kutirunchik inaya. Muchas veces matrimonio pepas kang ukmangyay kuna inaya. Wawanchikunapas inaya muchas veces. Pero kay pikachkan Dios ninchik sayarikoy. Meditay. Kay tiempo ka, kay servisyo ka, Dios pe. Gloria Señor, medita napak. Yuyay manapak imaynam kachkanchik. Runa kaya, ladoy kipika kaya nisungkimanchik kay na kay nam kang kinispa. Runa ka, amigay ki kanisungkimancha kay na nispa. Pero imanintak Dios ninchik kang manta. Imanintak Dios ninchik nyo kanchik manta sa pagkamamanta. Chikapta po nicho legitimamente peleach kanchik kay nyampi, turinya nyay. Chikapta po nicho pairay kunya karich kanchik. Chikapta po nicho chay wikiki pay pakailampi sumak. Ichakaiyak tay nacho Biblia tapasukarispan. Wakas tingrak pero derecho chaya infierno mangrich kanchik. Poder en Cristo. Aleluya. Kay pimkachkan Dios ninchi. Kay pimkachkan pay ka. Aleluya. Aleluya. Kausak Dios. Sumak Dios. Yaki payari ko yaway ko taytay.
Aleluya, kay sunjulaykuta, kay vidallaykuta, Señor, munasqayki manhina kawsachikuayku. Kay ñan nikipi, Padre mío, medita y turi ñañay, wawayki kunapi, turiki ñañayki mandaraq kaypichu. Imaraqkanqa paykunapa vidan, chaylla convertikuspa waqaqanchik. Señor, salvaykuy aylluita nispa. Aleluya, wawallayta ya salvaykuy nispa. Oh, rabaykanta, ribayke. Ukpaktuta ruwaranchik paywan, Señor servisayki, salvay aylluita nispa. Yo harwaran yung pactuta Dios, porque mana niya vida y pascaragacho. Aleluya, aleluya, yo yariko iturinya niya. Aleluya, kargawan, nanaywan, manyakurhanchi. Turikipa, ñañaykipa, qusaykipa, qimataqkunaqa pasawanchik, watapasas kang maginañachu. Costumbrakurunchik, sumaqllaña tiyakuyta, ukallaña kakuyta. Cuanto aylluchiqa, cuanto turiki ñañayki qinallaraqtaq mundupi, kusikuchka fiestakunapi. Cuando wawayki kunaqa, inallaraqtaq mundupi, turi ñañay. Turi ñañay, piensari, qapari wawaykipaq, imaraqkanqa yachanchikchu. Kunan tutata pasasunchu manachu. Imaniwaqtaqa, kunan tuta Dios ninchik ay kamallayaniptin, piensari, wawayki kunay maynataqkan. Chiqapta puniñachu waqarunki, chiqapta puniñachu presiota pagarunki, chiqapta puniñachu, aleluya, rimapayarunki Dios manta. Chiqapta puniñachu ayluyki kunaman, willarunki Dios manta. Chiqapta puniñachu waqakurunki paykunapaq. Es tiempo, aleluya, es tiempo. Dios mansuqmanta suykuspa uktawan, Señor, juntawan ninapaq. Primero Jerusalén, nirqam Dios ninchik. Primero Jerusalén, primero aylluyki, primero wasiki, primero wawaykikuna, primero Jerusalén. Aleluya, aleluya, kaypim kachkan Dios ninchik. Kaypim kachkan Dios ninchik, aleluya. Gracias Dios. Sumar Dios, aleluya. Aleluya, taquico sunchicorota. Gloria al Señor, mientras ñayanchi, Claudia Munancama. Gloria al nombre de Jesús. Causa Dios. Sumar Dios, aleluya. Qillqaykiqa Dios taytay, mil mantapas más mis que su jullayta un taykuwan nispa, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Qillqaykiqa Dios taytay, mil Tukuy mantapas suqumanta. mas miskin, hawkalla. Kampaq ikuykipas allinmi kachkan turiñañay. Tukuy suqumanta makikiwantaq llakuy. Ikuykiwan qaparipayman sanu kachkanki. Yupaychay suqumanta. Tukuy suqu, aleluya.
tay yumitutukan kay pachapi kang uri kuliki tsaka Diyos tay yumitutukan kay patsaka tukong ang kay kikaman nama aw kaya'y tamkuan kuya'y wang rimay kay patsaka tukong ang kay kikaman nama aw kaya'y tamkuan kuya'y wang rimay kay pachapi kang uri kuliki itsaka Diyos tay yumitutukan kay pachapi kang uri kuliki itsaka Diyos tay yumitutukan kay kika Diyos tay sumakit niya kay kusitsing ni sukuita kini mapayawag ni sukuiba aw kaya'y tamkoy kuwag ang bayay bagay tayay kang uri kuliki tsaka Diyos tay yumitutukan kay pachapi kang uri kuliki itsaka Diyos tay yumitutukan kay patsaka tukong ang kay kikaman nama aw kaya'y tampuan kuya'y wang rimari kay patsaka tukong ang kay kikaman nama aw kaya'y tampuan kuya'y wang rimari kay pachapi kang uri kuliki itsaka Diyos tay yumitutukan kay pachapi kang uri kuliki itsaka Diyos tay yumitutukan Hallelujah, gloria al Señor kay patsaka tukuro kilyam turinya nyay kay patsaka tukurong kam mananyam kang kachua kay yaki turi kunanyay ko naming chay na kanyo kan chikwang nyanyan si Claudia nyo kan chiwa kuro kunawang gloria al Señor kay katang rimakoy kunch amen. Gloria a Dios, ay kusisha. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Taytay. Gracias, Señor, kay bendición ni manta, ñañay kuna turikuna. Kunan son humanta tagi kusunchik. Gloria al Señor, ya payanchik, Taytay Dios nanchik. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Timang haman namrimanju Iyaman haman namrimanju. Timang haman namrimanju Iyaman haman namrimanju. Ichahari sami inti pa waklaw ning kama. Iya pa waklaw ning
Amén, gloria a Dios, nyohawan kay Kamaya, gloria a Jesús. Amén, gloria al Señor, sumak Dios taita yupaychay, turiña ñay kachkanmi especial, pas gloria al Señor, kay grupo 4 mangme. Tokawarajaku kay dirección, en ating prepara kamraniko, mientras paikuna yay kumunangku kamaya, taki kusunchi, kay nalya yupaychay kusunriki, ay chamanach. Aleluya, yupaycha sunchik Dios ninchikta, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gracias, gracias Dios nillanchiko, chay tukuy sunjumanta, amén, gloria al Señor. Gracias, gracias Dios nillanchikman, kuyay ñañayay unchalanchipan pachaykuman, salvo masilla. Gracias, gracias Dios nillanchikman. Salva yan chico timos pa.
turikuna ñañaykuna. Gloria Señor, ñuqaykunis haypinapas. Gloria Señor. Aleluya. Gloria a Grupo Dios. 4 tukawanku turi ñañay, chaynaqa ñuqaykupas Dios ninchikman yayupay chaykusaqku. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Urquykuy himnuykita, himno 178. Tukuy sunqu lliwninchik Diosman takisunchik. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios taytallay mini wachkan salvakuqman pawillamun Dios taytallay mini wachkan salvakuqman
Inaya yupaycha sunchik Dios ninchikta. Amén. Payqa kaypim kachkan. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias Taytallay, Dios nillay. Aleluya. Inaya takayku sunchik mientras sirvan chikaman cama. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias Señor. Chay sumakuro intiman kamanam rimanchu. Killaman kamanam rimanchu. Chayon. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Taytallay. Takisunchikamen, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Intiman kamanam rimanchu. Killaman kamanam rimanchu. Intiman kamanam rimanchu. Aleluya, Taytallay, Dios nillay, rimapayaway. Kunantuta, Señor, amurani, kuyay, kuyarikukmi. Taytay, Dios ni, kay sun kuyay man. Kay almayay man, Taytay, rimapayay kuy, amahina kaspayki. Necesitanem, Señor, kuyarita. Necesitanem kay almayaita kausarichinay-kita. Necesitanem, Señor, hangmanta. Necesitay kim Taytallay, aleluya. Kay vida niya, Señor. Chuy Espíritu Santo. Amoy kay vida, man, Chuy Espíritu Santo. Untaway atinikiwan, untaway poder nikiwan, Taytallay, Dios niyay.
Aleluya, aleluya. Yupay chay yayay turiyay. Sirva equipabidanta usay taytay atumpi. Kang miachan ki sungkulayta. Kang miachan ki necesitas kayta. Kang miachan ki mapimpantachkani, Señor. Kang miachan ki matamudani. Taytayay, Dios niyay, kay almayay, kay sungkulay. Rimapayay ko ay taytay, Dios niya makinakaspay, kikausak Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Echapas, tarde chayara moran kituriña ñay. Y upay chay que Dios, aleluya. Chay adoración. Caruñam Calvario, chayvan, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Taytayay, gracias, Cristo. Bendito Dios, gracias, Papayay, aleluya, amén. Turiñañay. Sumarme Dios, Taytayupay, chay, amén. Ñuqapaqa bendición y privilegio y sirvanchik. Qamkunaman presentaykuy kunan kay sumaq. Allin willakuywan, amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Taita Dios aminchachu ñañanchik victoria. Amén. Dios taitanchik aminchasunkichik ñañallaykuna. Dios taitanchik aminchasunkichik. Pen causan payman kachun gloria alaba y uninchikta. Ima sumanmi taita Dios man yupaycha ñañaykuna. Yachankichu sumaq kasqanta. Saluda con en visita kunata, amén. Campo Blanco kunamanta, amén. Amurunkichik, amén. Maita visita kuna, ya pues sapallay ki amurankichik. Amén. Almawan, amén. Paikuna, may mantatag, kay parejita. ¿Saben castellano? Quechua? Quechua tiachanki? Son castellanos. Quechua tiachanki, iskanikichik. Iskanikichik. Si chumana castellano. Iskaini. Amén, amén. Taita Dios amén chasungichik entonces. Amén, ni chiquia, ¿entiendes pa? Aleluya. Gloria cachun de un inchikman. Makikito hari taita Dios man. Y requema yasaya. Taita Dios liay, aleluya. Wasikiman mi chayaramuni. Chaypi mañakuy, mañakuy. Rimapaya y taita Dios tani. Wasikiman mi chayaramuni. Papayay Dios liay. Hamta yupaycha, hamta taytay, aleluya, yupaycha, hinas papas, taytay, rima payawanaykita munani, yachachiway, papayay yachachiway, allin cristiano kanaypa, allin cristiana kanaypa, mana munanichu iskayuya kayta, mana munanichu heya kayta, mana munanichu taytay chiri kayta. Hamoy chuy espíritu vida y magni. Aleluya, mañacuy, mañacuy. Kuyayki ni, kuyayki. Y requema vaya saya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hangman kachun gloria. Hangman kachun alabanza. Gloria a Jesús. Bendito tu nombre. Aleluya, aleluya. Kuyay kimni. Chupay chay kimni. Chay redes sociales ocupipas. May chayas hanchikman Bolivia lauman. Wak Chile, Argentina, wak Huancavelica, Ayacucho, Apurima, Tucuyachta kunampim kachkanchik. Aleluya, pay chasun kay pachapi taita Diusta. Pay mi causan yayaykuna. Aleluya. Si mi chaykiwan ni taytay kuyaykim. Gloria a Dios. Que chaykusunchik principalmente napaykusun, saludaykusun, rimakuykusun. Amén. Achkam salud apachimuanchik. Haykam chaski kunkichik. Haykam chaski kunkichik. Maki chaykitu harispaykichik. Amén. Gloria kachun Dios ninchikman. Gloria cachun Dios ninchikman. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Amén. Gloria a Jesús. Pitas kai cámara picachkan, ¿ah? Hermano Cuna, pitas kai picach, salud a pachichcanico. Percy, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está? Pitas kai picachkan. Tiene que haber el camarógrafo aquí. Gloria a Dios, rapidito, rapidito, amén. Hagan su trabajo, amén. Aleluya, taita Dios pagme yam kanchik, ¿ah? Kanan uraga parla suan pacho, kanan uraga yam kachkanchik. Imainam yam kachkanchik, taita Dios ta yupay chaspa. Amén, taita Dios ta yupay chaspa. Gloria, gloria, aleluya. Amén, aleluya. Kusikunchikmi, amén. Runa masinchiko, yachta masinchiko, runa simiri mahkunawan. Taita Dios ninchik samin chachun. Alimpi, amén. Dominga Chino Figueroa, Arequipamanta, Achcam Chaipe, amén. Wak Pedregal, Yachta, Yabiri, Tucuy Sur del Perú, amén. Salud a Pachimuanchik, Haikam Chaskikunchik, Haikam Chaskikunchik, amén. Aleluya. Robert Nilo, Taita Dios también Jaiko Ham Kunatapa, Yapaikichikta, Gómez Zulca, Antonio Salvatierra, Nelfa Palomino, Máximo Palomino, Manuela Chipana, Taita Dios Aminchasunkichik, Daniel Cruz, Taita Dios Aminchasunki, Andersen Lázaro, Jorge Pareja, Néstor, amén. Moque igual aumenta, amén. Gloria a Jesús, a su nombre, gloria. Aleluya. Gracias Tanjunchik, Turinchikunaman, Ñañanchikunaman, gloria a Dios, Kai Puncha Umanta y nas papas saludon kunamanta. Ñuganchikuan paikunapas, amén. Taita Dios pajelijan, uyarikunampa. Gloria a Jesús. Kunan mi doctrina, Puncho. Imapaj mi doctrina, bautiza kunaikichikpa. Miembro de la iglesia kanaikichikpa. Achkam uyarikuilla, uyarikunku. Mana yachankuchu bautismo manta, bautismo yak ukupi bautismo manta, mana yachankuchu. Pero Biblia pininmi claruta, bautiza kunanmi ya pajari warmi palabra iñihkuna, Cristupi iñihkuna. Chaymi Dios ninchiknin, aleluya, bautica yejata rimarichik, puririchik, willakamuichik, iñihkunam, inaspa bautiza kukunam, salvo kanja. Mana iñihkunaga ñakasham wañunja. Ñakasham kanjaku. Para mana ñuhanchik ñakashachu kachkanchik, ñuhanchiga kachkanchik salvo. Aleluya. Inas papas ham, aleluya, kunan puncha o kachkanki kaipi, doctrina equipa. Amén. Ñañayay Celia, Dios te bendiga. Una imantrico y que amén. Gloria a Dios, aleluya. Ya paikichik tam na paikuikichi, saluda ikuikichik. Gloria a Jesús, kai puncha o martes puncha, huk puncha, importante puncha. Y maraico doctrinanchik raico. Yachananchikmi, achka yachachikuymi doctrinaja. Yachaspanchik, allinchu taita Dios pasimin, allinchu taita Dios pa voluntani, chaita allinmi, sumajmi nihkunan bautizakunku. Mana bautizakun manchu, mana chayna chukan, mama yachani munanichu chayna taga, chaykunaga mana bautizakun manchu. Rebelde kunaga mana bautizakun manchu. Amén. Chaymi ham uyarikunaiki. Kunañatagmi, hawasunchik ñañaykuna, allinchu, owanchikuna servicio militar man yaykunman, policía, kanman paykuna, allinchu, haykam yachayta munankichik. Amén. Kunanmi yachasunchik. Imayna ñuhanchik owanchikunata yachachinanchik, iglesia imaynam kanan kay servicio militar nisqanwan. Amén. Kichayku Dios ninchikpa qillqanta. Huku verso llapi. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Génesis capítulo 9, verso 6. Génesis, amén, rakipi, ishun rakipi, sohta patache. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Diuninchikman kachun gloria, diuninchikman kachun alabanza. Aleluya. Antiguo Testamento pinkachkan Génesis. Hallarininmi chay primer libro nishan. Amén. Génesis. Aleluya. Ya pay kichignachu. Kichay con kichignachu chay. Aleluya wasikipi. Manachu Biblia ikikan rantikunaykin Bibliata. Bibliaga alin yachachikuyniyuhmi. Bibliaga taita Dios pa siminmi. Taita Dios pa voluntadninmi. Chaytam ñuhanchik llapanchik yachananchik. Kaynatam nin Dios ninchik. Amén. Pipas runamasin wañuchiktaja. Pipas runamasin wañuchiktaja. Paitapas runamasintagmi wañuchinja. Runaga Diosman rikchakuj ruasja kasjanrayku.
runaga Diospa rikchakuq aleluya ruwasqa kasqanrayku. Taytay Diosllay, hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza, chuy espíritu controla y kunan taytay, kay palabrayki chayachun yapallan sonhuman, yapachallan uyarikuqkunaman chayachun, yachachiy taytay kay doctrina, sumaq doctrinata quechuapi, wishchuy yapasupay yapamanallinta, oh taytay kuyayki yupaychayki, yupaychay, rimapayaway yachachiway papallay, yachachiway Diosllay, hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza. Gracias taytallay, gracias papallay, aleluya, gracias, oh aleluya, tiachaykuy ñañallay tuyachaykuy, amén, amén. Pitaq mañakamun ñañaykuna turaykuna chay servicio militar, amén, gobierno mañakun, soldadukuna kananpaq, guerraman rinanpaq, amén, chaymi sutin servicio militar, guerraga nación kunapi, huk nacionwan guerra kuna. Kay Perú llaqtapi kunan tiempo kuna mana kanchu guerra. Ima guerra manta rimachkan mana guerra espiritual mantachu. Ñuqanchik kachkanchik guerra espiritualpi. Piwanmi guerriachkanchik sahrawan manallinwan. Pero kaypiqa rimachkan guerra runakuna chay iman sutin chay arma revólver. Iman sutin quechuapi kanchu sutiyo armapa mana kanchu revólver nisqan. Amén. Escupitacho iman chay, sipina runa sipina. Amén. Aleluya. Chay manta rimachkan, guerra manta, servicio militar. Gloria a Jesús. Yapa suyukunam gobiernoyuq ñañaykunam. Kay Perú llaqtapipas kachkan hu gobierno. Amén. Jepa tiempo kuna carga guerra con Chile, guerra con Ecuador, guerra con China, carga guerra. Amén. Paikuna munarga kay ñuqanchik palamar huchanchikta apakoyta, kay Chile munarga Arequipa apakoyta, Tacna apakoyta, pero kaypin guerrarjaku, amén, aleluya, héroekuna. Chaypi kachkan Bolognesi, kachkan Miguel Grau, chaykuna, historia del Perú nisqan, amén. Gloria a Jesús. Pero imanasqan chay guerrakuna. Chay guerrakunaga nación kunapa runakunapa munasqan. Tayta Diosninchiqa manam aleluya munanchu guerrakunata. Maymanta hamun chay guerrakuna mana allin saqramanta ñañaykuna. Porque Éxodo librupiqa mandamientupi Tayta Dios nin amam sipinkichu. Amén. Éxodo capítulo 20. Si hamki chaykuaq Diosninchikpa qillqanta Éxodo capítulo 20 chaypin Tayta Dios rimamun llaqtanman ñuqanchikmi paypa llaqtan kanchik. Ñuqanchikqa kanchik peruano, pero ñuqanchikpi mandan Tayta Diosninchikmi mandan. Mana ñuqanchiktaqa mandawanchikchu presidentikuna. Ari ñuqanchik kasukunanchik, aleluya, kay leykunata. Amén. Si ninja leypi nin yanhataq, aleluya, chay suwakunataqa karcelmanmi apana. Nispanin mamunanchu kay ley humano nisqanpi runakuna suwakananta, corrupto, mana munanchu, aleluya, mana allinkuna ruananta. Pero ñuqanchikqa Cristupi kawsaspaqa manañan chaykunata ruanchikchu. Chayna kachkaspapas ñuqanchikqa kasukunanchikmi gobernantikunata. Amén. Apóstol Pablo nirqa chaypi ñuqanchik hawachka Romanos 13:1 chaypi nichkan lliw chaykichikya kamachikuqkunata kasukuychik. Chay kachkan pim yachachichkan chaypi Apóstol Pablo. Ma ñuqanchikqa rebelde kachuanchu, aleluya, gobernantichikunaman, alcaldeman, policiakunaman, imata ruananchik, respetananchik, ñuqanchikqa respetananchik. Haykam amén ninkichik. Amén. Aleluya, respetananchik. Hinaspanchik kamachisqankunata ñuqanchikpas ruananchik. Gloria al Señor. Aleluya. Pero kay capítulo 20, verso, aleluya, nichkan kainata. Amén. Amam sipinkichu nispa. Gloria a Jesús. Aleluya. Amam pitapas wañuchinkichu. Verso 13. Antiguo Testamentope. Aleluya.
kay leykunaqa kasukuna. Chaymi ñuqanchikqa mana sipichuanchu pitapas. Runakunaqa facilchalla sipinku. Runakunaqa facilchalla armata tariruspanku sipinku. Pitaq chaykuna mana tayta Dios manchakuqkuna, mana runa masin kuyakuqkuna, mana autoridadkuna respetaqkuna. Cristianukunaqa manan chaynachu ñañaykuna. Si chujepa tiempopi karqanki ham suwa utaq runa masiyki sipiq imakunata mana allinkunata ruwarqanki, tayta Diospa makinpiqa manañan chayna kawaqchu, manañan punin ñuqanchik chaynachu kanchik, haykam amén ninkichik. Ñuqanchikqa aleluya respetanchik autoridadkunata, pero manan sipichuanchu. Ari, pero imaynata chay servicio militar. Jepa tiempokuna, aleluya, carga obligatorio, uyari kaita, obligatorio, servicio militar. Amén. Su te encarga leva, no sé, wakinkuna uyarichkanchu, yuyachkanchu, amén. Amén. Joven kunata 18 años leva, su te ya pallanta llaqtakunapi, huñurun, imapaj, patria sirvinanpaj. Amén. Yapankurin, capacitanku chaypi imaynam sirvina patriata, imaynam sirvina, imayna manejana armakunata. Gloria al Señor. Paikuna yachanan. Pero imaynata cristiano, aleluya, sipinman, imapajta kay servicio militar, guerrapaj, guerrapaj. Gracias tan junchik ñuqanchik ñañaykuna turaykuna kay tiempopi manaña kanchu chay leva. Amén. Voluntariamente, aleluya, jovenkuna sirvinku kay suyuta. Amén. Kay patriata nishanta. Amén. Sirvinku munanku voluntariamente. Pero, aleluya, ñuqanchikqa cristiano kaspanchikqa mana ñuqanchikqa sipiyta munachuanchu. Si gustan, munan wawanchikuna, munan kay servicio militar pi kayta, entonces manan paykuna kanmanchu chay tropapi sipinanpa. Kanmi chay servicio militar pi yanukuqkuna, kantaqmi chay medicina kuna apaj, hay diferentes áreas, ¿no? Quizás chaypi sirvikunman, amejuklaupi, pero mana sipispaja. Porque si chusipirunga, imatamruachkan huchapakunga. Ñuqanchikqa cuida kunanchik ñañaykuna. Mañakunanchik owanchikunapaj. Gloria al Señor. Kayman hamunku machka, ñuqa munani policía kayta, ñuqa munani sirvikuyta, munani ñuqa gustawanmi chay militarina kayta, gustawanmi ninku, aleluya. Amén. Ente ñuqa nini, gustankichu sipiyta. Sipinkim siempre, kanga guerrapiqa sipinayki kanga. Kanga quizás ham kachkanki chay servicio militar, kachkanki ham fuerza aérea, el ejército, punkupi kachkanki, suakun hamurunga, hinaspa ham kanki, amén, armawan, imataruanki, sipinki pune, contestanki pune. Entonces, chayta evitanaykipaj mejor hu carrerata más kakui. Pero si hamunanki, ñuqanchik yachachilla yachachinanchik, yachachilla yachachinanchik. Pero kikin hari warmi servicio militar uajkuna yachanan imam chay servicio militar. Tayta Dios pa munashanchu y chamanachu. Gloria al Señor. Israel llaqtapi kunan kama obligatorio servicio militar llapachayankupa. Amén. Pero chay Israel llaqtapi paykunaqa anin leyninku, amén, sipinankupuni. Amén. Sipinankupuni. Porque chay pega guerra fuerte. Hamunga guerra, hayay con armado. Gloria a Dios. Aleluya. Pero kay Perú ya está pega acá en libertad. Gracias a Dios. Amén. Gloria. Hay que me entiendes kankichi. Amén. Chaymi kay pitayta Dios kamachimun manan hamkunaga sipiwachikchu. Y naspa kay Génesis capítulo 9 verso 6. Rimachkan hallarinimpi runakuna kay pachapi kasqanta. Chaynimpipas runa masin wañuchiqtaqa paytapa runa masinmi wañuchinqa. Aleluya. Runa masinmi wañuchinqa. Runaqa mana tayta Diospa voluntadnin sipinakunanchikchu. Mana. Chaymi Diosninchik nin runaqa Diosman rikchakuq ruwasqa kasqanrayku.
Manam pipas wañuchinmanchu nin claruta nin Tayta Dios ninchi. Amén. Mana ñuqanchikqa sichu pipas wañuchinqa runata, runa masinkikinmi wañuchinqa. Aleluya. Runaqa Dios man richakuq ruwasqa kasqanrayku. Imaynataq Tayta Dios ninchik. Tayta Dios ninchiqa chuya. Tayta Dios ninchiqa mana munanchu guerrata. Tayta Dios ninchiqa sunqunpi espiritum payqa llumpay kuyakuyniyo. Él es de paz, de amor, misericordia, llakipayaku, pampachaku. A mí manam chaynam ñuqanchikpas kananchik. Pikunata guerraman ri piña. Wakinkunan policía kasaq suwanaypaq nin wakinkuna. Amén. Aleluya. Policía kasaq ñuqa sipinaypaq. Chay presidentita sipirunaypaq. Chay mana allinkuna purisqanta sipirunaypaq ninku paykuna. Pero mana ñuqanchikqa chayman yaykuchuanchu. Paykunaqa cuentata junqa Tayta Diosmanmi. Ari kan injusticia, kan amén, rabianapaq hina amén gobernantekuna mana allintachu ruwanku. Pero mana ñuqanchikqa nichuanchu armata rantisun sipiranchikpaq mana. Tayta Diosmi cuenta allikunqa chaymantaqa. Tayta Diosmi juzganqa ñañaykuna. Ñuqanchikqa hawananchik Tayta Diospa siminta. Imatam nimun Tayta Dios manan sipiwaqchu pitapas. Runa masiykita manan sipiwaqchu. Hamqa kanki Diospa ruwasqan. Diospa kaqlla paypa ruwasqanmi kanki. Aleluya. Hamqa kanki Diosman rikchakuq. Ñuqanchikmi kanchik Tayta Diospa wawan payman rikchakuq. Payman parisikunchik. Amén. Manam Tayta Diospa wawankunaqa piña rabia wañunanpaq kanmanchu. Venganza kanmanchu mana. Tayta Dios wawankunaqa pampachan, kuyapayan, llakipayan. Imaynam Dios ninchikpas pampachawanchik, llakipayawanchik. Imaynan Tayta Dios ninchik huykurqa wawanta Señor ninchik Jesucristuta cruzpi chakatasqa kananpaq salvawananchikpaq. Imaynan paypa sunqun llumpay llakipayaku, llumpay kuyaku. Piraqsi ñuqanchikpa favorninchikpi wañunman ñañaykuna. Piraqchi salvacionta huwachwan, piraqchi apawachwan wiñay kawsayman. Tayta Dios llanchik kuyakuyniyuq kaspa. Llakipayakuyniyuq kaspa. Gloria a Dios, aleluya. Chaymi ñuqanchik yachachinanchik wawanchikunata, ayllunchikunata, aleluya, kay servicio militar munaspaqa llumpayta munaspaqa, aleluya, payrinan quizás chay computadora kananpaq, yanukunanpaq, utaq doctor kaspa, aleluya, runakuna hampinanpaq, pero manam kanmanchu sipinanpaq. Gloria a Dios. Uyarichkankichikchu. Alaba y Tayta Dios, alaba. Chaymi, gloria a Jesús, ñuqanchikqa iglesia kay pachapi, aleluya, apóstol Pablo consejarqa Roma llaqtapaq, Roma iglesiapaq, ñuqanchiktapas niwanchik, lliwchaykichikya kamachikuqkunataqa, gobernantekunataqa kasukuychik. Imapim kasukunanchik, aleluya, leyninkunapi. Amén. Ñuqanchik kay Perú llaqtapi kanchik, aleluya, amén. Constitución del Perú nisqanpi nimun tenemos libre albedrío, tenemos libertad de culto. Quechuapi maninam, unas hanchik ñuqachik kasun religión ninchikwa. Unas payki hamkanki testigo de Jehová, católico, ima paskanki. Ima ina paskanki. Ñuqanchikqa kikinchikmi maskanchik Tayta Diosta, unas hanchik taruanchik. Kay gobierno peruanuqa mana nichuanchu ama hamqa kawaqchu kay movimiento misionero mundial mana hamanaqa kawaqchu católico mana jepa tiempo kuna carga persecución evangélico runakunapaq mana munarqachu gobierno carga ima evangelista kaqta wañuchiychik nispa. Kunan tiempo kunapiqa manaña ñañaykuna. Kunan tiempo kunapi kan libertad de culto. Libertad aire libre nuananchikpaq. Libertad runakunaman willakunanchikpaq. Libertad, aleluya, iglesiakuna tarichinanchikpaq llaqtakunapi maypipas ñañaykuna. Hayka malabankichik Tayta Diosta. Chay pasakun kay Perú llaqtapi, pero waki llaqtakunapi Afganistán, China, Rusia, chaykunapaqa Satanás tronunta ruarun. Hinaspa mana munanchu Tayta Diosmanta rimananta. Mana munanchu Cristonchikmanta rimananta. Sasa, pero kantaqmi chaypipas cristianukuna. Amén.
iglesia kachkan ukupi chay sótanones hankupinas yupaychachkan Tayta Diosta, mañakuchkan Tayta Diosta, Tayta Dios llaqtan salvanampa kay Rusia, China chay amen paykuna aleluya ñawin mana ñawiyo hina paykuna hatikuchkan runakunapa nishanta, pero ñuqanchikqa hatikunchik imatam Biblia nishanta, Tayta Dios ninchikpa siminta ñuqanchik hatikunchik. Gloria a Dios, aleluya. Haykam glorifican kichik Tayta Diosta. Amén. Yachananchikmi, aleluya, oturaninchikuna, gracias a Dios manam ñuqanchikta prohibición kanchu ñuqanchik. Mana niwanchikchu aman hamkuna huñunakunkichikchu mana. Libre kanchik. Chaymi ñuqanchik provechananchik, pero ya chay kayta hamunqan persecución. Pero llumpay millay persecución chayamunqa anticristo gobernaptin. Pero anticristo manam gobernangachu Perú llaqtallapichu. Anticristo gobernanga llapallan pachata. Imaynam COVID unjuy chayamurqa, pandemia charamurqa llapachallan nacionman, chaynam hamunqa gobernante llapachallan nacionman. Pikunatataq markanga 666 chirikunata, kultupi puñuqkunata, mana Tayta Dios alabaqkunata. Gloria a Dios, aleluya. Bendito tu nombre. Aleluya, Tayta Dios kuyaqkunaqa alabanmi Tayta Dios ninchikta wasimpi. Kachkanchik ñuqanchik Tayta Dios pa wasimpi. Tayta Dios hawachkasunki hamta ima sunquwan tiyachkanki chaypi ñañaykuna. Provechay Tayta Dios tayupaychanaykipaq. Wasiykipi mana atinkichu, pero kaypim Tayta Dios kachkan. Kaypim Dios ninchik ñañaykuna turaykuna. Gloria, alaba y Dios ninchikta. Gracias Taytay. Libertad kay Perú llaqtapi kasqanmanta. Libertad, pero chay hamunqa persecución. Imayta hamunqa chay ñuqanchikmi ripukusunchik hanaq pachaman. Cristum apakuwasun llaqtanchikman. Iñinkichikchu chayta. Apakuwasunmi ñañaykuna. Ñam cercallaña kachkan apakuwasunmi Tayta Dios ninchik. Pero pikunataq kidanqa kaypi chay iskayrayaqkuna, mana iñiqkuna, Cristo chiqniqkuna, palabra mana kasukuqkuna, palabrata riqsichkaspa, Tayta Diospa kamachikuyninta riqsichkaspa, huchapakuqkuna. Pikunataq rinqa chuya vidapi kawsaqkuna, kay palabra kasukuqkuna, kay palabra kuyaqkuna, haykam kuyankichik Dioninchikpa qillqanta. Haykam kuyankichik, alabay ñañallay, alabay. Gloria kachun Taytanchikman, gloria kachun Dios ninchikman. Amén. Imaynam yachachiwanchik Tayta Dios ninchik. Imamantapa yachachiwanchikmi Tayta Dios ninchik. Gloria a Jesús. Amén. Chaymi ñuqanchik preparakunanchik. Gloria a Dios. Ñuqanchik espiritualmente kanchik militares. Espiritualmente. Sayanchik. Ñuqanchik, aleluya, espiritualmente peleachkanchik. Piwanmi peleachkanchik sahrawan manallinwan. Sahra manallinmi, aleluya, almanchikta apaita munan infiernuman. Sahra manallinmi munan munduman rinanchikta, huchapakunanchikta. Pero ñuqanchik ñataqmi wikchuchkanchik sahrata, ñuqanchik ñataqmi kasukuchkanchik Tayta Diospa palabranta, hamuchkanchik Tayta Diospa wasinman, batallachkanchik ñañaykuna, llamkachkanchik Tayta Diospa. Haykam llamkachkankichik Tayta Diospa. Llamkachkanchik Tayta Diospa. Llamkachkanchik Tayta Diospa. Aleluya. Hamyachanaykim imayna Tayta Dios ninchik asqanta. Imaynataq Tayta Dios ninchik llumpay kuyapayakuq. Hatun Dios ñañaykuna mana ñuqanchikqa uchukchalla kanchik marikuyta atichwanchu Tayta Dios. Imaynataq rikuchwan intita hamrikuyta atinkichu man atinkichu. Intiqa Tayta Dios paruasqa. Kay pacha Tayta Dios paruasqa. Ñuqanchikqa kay ñawinchik chayan kay Cerro del Pino tumpa tao. Clama. Pero Tayta Dios ninchikqa aswan hatun karu makimpi hapin kay pachata. Llumpa hatun. Rikuchwanchu. Pero Tayta Dios riqsichikurqa piwan Cristunchikwan. Cristunchikwan paymi nirqa sichuhamkuna aleluya rikurwankichik riqsirwankichik Tayta Dios tañam riqsirunkichik. Paymi ñuqapi kachkan ñuqañataq paypi kachkani. Chaymi kuyananchik Dios ninchikta hatunmi Dios ninchik ñañaykuna. Hatunmi Dios ninchik. Gloria Joaquinkuna mana riqsinchu. Imapas
ima mana jinkuna vidanman pasaron, maman wañuron, husan wañuron, utajawawan kunapas desgraciapi, hukjariwan, iskay jariwan, takanakuypi milla y ñaña ayllun, chukru y chukru son jumpas, milla y milla, peliulla, nanachikuylla wasimpipas, imanas hamchay, huchay kirayku. Taita Dios imana hapi pakushay kirayku. Taita Dios pajayllampi mana humillakushay kirayku. Taita Dios tamana gloria a Dios nispayki mana rexis haykirayku. Taita Dios mikuchisunki, Taita Dios ninmi hellhampi ñuqaqa intita amén kachamuni huchasapaman o mana huchasapaman kay wayrantapas imantapas juanchi. Aleluya, Taita Dios pam manam sakrapachu, Taita Dios pam alaba y Dios ninchikta. Gracias tan junaiki. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Chaymi ñuhanchik manam revela kuchuancho gobernante kunawan. Amén. Mana revela kuchuancho. Maña kunanchik si chumkarunman obligatorio leva. Obligatorio. Amén. O anchikuna rinan ya guerraman. Pero manam si pinan pacho. Si no maña kunan ninan ñuha kay pikasa kay ñuha yam kasa guerrapi, pero mejor ya no cosas a pasas kaita, amén, medicina con tapas ya na pasas y matapas ruasas, pero mana ñogaga si pi mancho, cristiano un cani, si canga Cristo son hoikipi, respalda son taita Dios, respaldanja taita Dios, pero kusi con chikmi, manan cancho obligación kunan tiempo kunan, haikam alaban kichik taita Dios, taita Dios guarda wanchi kuchapa kunan chikmanta. Taita Dios kuya waspanchik kay Perú llaqtapi ñañaykuna. Perú llaqtata Taita Dios kuyan imata manaraja ni terremoto pascancho kaypi ñañaykuna. Wakin llaqtakunapi terremoto imakuna millay amén. Pero aunque kaypi kan huelgakuna imakunapas, pero levilla manam wakin llaqtakuna wak nacionkunapi nachu suyukunapi nachu. Chaymi ñuhanchik alabananchik Taita Diosta, agradecikunanchik Taita Diosta, yupaychananchik Taita Diosta. Gloria kachun Taita Diosman. Alaba y Dios ninchikta. Gloria al Señor. Kay primera de Pedro, aleluya, Pedro apóstol, paipas yachacherga. Quizás chay tiempo con anerga hay servicio militar mangresa, guerra mangresa, y mainam aleluya Israel yachta nerja, amén, Taita Dios ta Samuel tanerja, hayarinimpim kay Israel yachta picarja juez kona, manan karhachu, amén, militar ninkona, manan guerra mangresa paikona ta gobernarja Taita Dios kikin, usarga al juez konata, chay pikachkarga también Samuel. Pero Samuel chaypi kachkarga nirga Samuel, munanico ñuhayco ejército yuhkaita, munanico guerra mangrita, munanico, juayco rey, manaña munanico profetata, reita, munanico, reita, gobernantita munanico, nispa mañacurga. Amén. Pita mañacurga. Hermano Marcelo, pita mañacurga. Pima mañacurga, Samuelta, gobernante munanico. Gobernante monanico, reita en España, reita monanico. Pero Taita Dios monanico. Taita Dios nirga ya, monancucho, joico ya. Guerra manchureita monanco. Pin primer rey carga, Israel pa, Saúl su tío. Saúl. Imagínate carga pa gobierno, mal gobierno. A su guerra con Amorga, sasa chaco y Amorga. Pero Taita Dios ujarirga, David, reita. Chaypi allí carga nación, hasta Salomón cama, chaymantaga historia nin, carga gobernante kuna, man allí kuna, imagínate man allí kuna carga, taita chata mamachata churarjaco orjo kunapi, hinaspa yupa echarjaco orjo kunapi, mana taita Dios ki quinta yupa echaita munarjacuchu, ni tascasucuita munarjacuchu. Imagina ñuganchik pasamunchik mundo manta, yachanchik imagina taita Dios, chuyayan chawas hanchikta, yachanchik imagina Taita Dios, sanuyachirga unjoyninchikta, imagina Taita Dios, ñuhanchikta, aleluya, allin kausayman churaykuarjanchik. Chayna kachkaptenga revela kuchuancho, mana revela kuchuancho. Mana revela kuchuancho, amén. Echa revela kuchuancho.
¿Entiendes que chicho? Alaba y taita Dios. Mana revela cuchuancho. Mana taita Dios. Ni tajme, aleluya, gobernante con la tapa. Chaiminin, primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y 14. Niña tajme, Señor ninchikraikuya, nerja Pedro. Señor ninchikraikuya, caso koichi. Runa kuna manta kaj, autoridad konata. Señor ninchikraiko, o sea, cristiano kanchik ñuhanchik, autoridad kona. Cristiano kas hanchik raiku, taita Dios kuyas hanchik raiku, autoridad kunata kasu kunanchik. Heli hamnin, autoridad ha taita Dios pachuras hanmi. Amén. Aleluya. Rei kunata kasu kuichik. Ancha munainio kas han raiku. Kasu kuichik ya pai pachuras han. Kamachik kunatapas. Pai kunaga churasha. Kachkanko mana alguien ruach kunata castiganan kupahmi. Hinaspa alguien ruach kunata ñataq hatun chanankupahmi. Amén. Kanmi alguien ruach kuna, mana alguien ruach kuna. Kanmi, aleluya, milla iruna kuna, hinaspa chay kuna pahya autoridad kuna. Wakin kuna wawata churay con señoraman utaja. Amén. Pero mana pasancho mantención ta. Burlaru con warmimanta. Wawan tapas iskay wawayo kimsa wayta sajiko warmiwan. Chayruna cárcel mangrinancho chamanacho. Cárcel mangrina. Salvo hachuchan manta wanarukunman. Amén. Hinaspa pasanman mantención ta wankunaman. Wawanta churiarus paga mantininancho chamanacho. Mantininanmi, gloria a Dios. Chay mi deberni. Gloria a Jesús. Pero si chumana chay taruan hacho, chay pahmi kachkan autoridad kuna. Kiharu con gawarmi, kairuna mana juancho mantención ta wawampa. Churiarja kay wawata, kimsa wawata, pero manam juncho. Yam kachkan kuarmion ñatahmi kachkan. Wakin kunam kay taruan, harikuna. Warminta dejaron kimsa on, hinaspa junta ku warmian huk wawakunapa kashanta. Warmi wawayo, pero mana paipacho hukpa. Pero chay kunata ñataq kuyapaya. Chay kunata ñataq mantiene. Allinchu chay. Kikin wawanta ñataq mana. Allinchu preso mangrina. Hinarichun yachanampa. Am chaypaqmi autoridad. Amén. Wakin kunam engañaron. Engañaron. Wasinta quitaron. Chakranta quitaron. Hinaspa falsificaron papel kunata. Hinaspa niñuja pankay. Wahachin pobre viuda warmita. Pobre wakcha warmita. Wahachin. Allinchu chayruna ringman carcelman. Richun carcelman. Chaypahme autoridad. Gloria a Dios. Imaginarás kanman kay mundo. Mana policía capten. Mana autoridad capten. Kaypi imaginarás suakuna ñach kaypi aparuam imapas kanman ñachu. Pero gracias a Dios autoridad kunamanta. Pim churan autoridad taita Dios. Pipa voluntad ni mi autoridad kuna kanampa taita Dios ninchi. Aleluya, chaymi Señor ninchi graiku kasu kusun. Kasu kusun respetasun autoridad kunata. Aleluya. Pipahme autoridad kuna hucha ruach kunapa. Mana alguien ruach kunapa. Hinas papas ningmi. Aleluya. Alguien ruach kunata ñataq hatun chanampa. Imaninan mantam, aleluya, gloria a Jesús, alguien ruach alabanzampa, gloria a Jesús. Amén. Si, iglesia siempre con buen testimonio. Hanin paya kaipican izamiento de la bandera. Amén. Chaypinirja alcalde. Imaginaras kai iglesia. Suma iglesia. Chay cristiano kunapas purinko limpio, bañasja, templón pa sumaj pintasja. Imagina sumajmi kay iglesia. Imagina kay iglesia kay yerbateros pisayan. Hinaspam kay iglesiaga, amén, kan kaypi una bendición ninko paikuna. Amén. Paikunam atajan suakunata. Paikunam sayarin suakunapa más cananta. Sipinakuikuna más cananta. Paikunaraikun kai delincuencia manaña ancha cancho kaipi nirja.
alabawachkarjanchik. Taita Dios pa gloriampaj. Allí en mi iglesia caipicasjan nispa. Gloria a Dios. Entonces, con mi diferencia, runa kunapa yachanme. Ya payan yachannya kay iglesia. Maita tagrinki chico. Chay iglesia movimiento, chay hierba, chay pichay taurin. Punto de referencia, iglesia kay movimiento misionero, kay hierbateros. Amén. Rexis hakanchik ñuanchik, autoridad kunapos kuyawanchik. Ñuga ham kunata representa ikichik, ñañaykuna. Maipita pastorianki San Pablo, wakpeao, chay iglesia, allin iglesia. Felicitaciones, nin. Allin tajam kuna, manon chay ukupikanchu suwa man kang manchu chay ukupik. Yuyakunapas manan kang manchu. Iska yuyakunas man kanchu. Hillakuna man kanchu. Fiel kuna llapan, taita Dios kuyajkuna, chay pega. Chuy espiritual untasja, alma kuna kuyajkuna, gloria a Dios, aleluya. Chaymi, yuhanchik, purtakunanchik chayna. Testimonio kananchikpa. Dios ninchikpa wawan kashanchik raiku. Si chuñuhanchik man allintachu ruasun, amén, imataq pasakunga. Wakchu cristiano kuna, pitaq Dios ningachiki. Si chuñuhanchik allin causasun, wakunaga taita Dios pa causar Dios pa wankuna, paikunaga mansua kun manchu, paikunaga mayuya kun manchu, paikunaga taita Dios pa wawan. Gloria a Dios, aleluya. Alaba y Dios ninchikta, alaba. Gloria a Kachun. Gloria a Jesús. Mateo 12 piquichaykoichi Bibliata. Mateo capítulo 12. Chaypim, amén, religioso kuna Cristo unchikta tentarja ñañaykuna. Amén. Chaypipas carga, amén, César. César gobernante carga Israel llaqtape. Romano. Chay milla era una carga. Amén. Entonces, kaypi hamurga religioso kuna. Kichaykuchik ñachu. Aleluya. Capítulo 12, verso 17. Kaypi ñatajmenin. Gloria a Jesús. Verso 15 manta hawaikusu. Jesús me imataj pasakurja kaypi. Aleluya. Pero kaypi nin. Jesús mi chayta yacharuspan. Chaymanta pasakurja. Hati kachasja un carga Cristunchik ñañaykuna. Hinaptinmi achkallaña runakuna hati kurjaku. Payñataqmi unguqkunata sanuyachispan. Paymanta amapimampas willakunankupaj kamachirja. Chaynataqa kamachirja profeta Isaíaspa, gloria a Jesús, nishan cumplikunanpajmi. Gloria a Jesús. Imapajmi vidampi, aleluya, profecía nerja Isaías, profeta carja. Paimantari marja, paimikanga runahongokuna sanoyache, paimikanga Salvador, atun rey mikanga nispa. Verso 18 nin, paimi sirvihneja, paitam aklakurjani, paiga kuyas jaime. Pimrimachkan Dios ninchi. Pairaikum kusisja kachkani. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces kaipi. Amén. Perdón, mailo kachkan. Aleluya. Taita Dios nirja. Amén. Hoychik Cesarman, Cesar pakashanta. Diosman, Dios pakashanta. Amén. Marcos está aquí chaychi. Marcos 12. Kaypi kachkan religioso kuna amorja kaiman. Amén. Manallin llamkaj kuna amorja. Gloria a Jesús. Aleluya. Kaypi kachkan. Gloria a Jesús. Impuesto paganamanta. Jesús tanerjaco. Allincho kay César man pagana. Pita carga César. Taita Dios pa enemigo. Cristo pa enemigo. Pero carga autoridad. Chayminin kaipi. Verso 13 nin. Jesús manme. Hawaikuich. Kachamurjaku wakin fariseo kunatawan. Herodes pa wakin hatej ninkunata. Pero carga Herodes religioso. Amén. Y mapas rimas hampi pantachinampa. Mana atirjacucho Cristunchik pantachita ñañaykuna. Pero kay religioso kuna hamusja.
Amén. Imatataq nirqa kaykuna. Amén. Yachachikuq nirqa. Maestro yachachikuq. Yachachikuq. Yachanikun hamqa cheqa primaq kasqaykita. Chihami Cristo karqa testimonio mana llullakuq cheqa primaq kasqaykita yachanikun. Hamqa manan pimanpas sayapakunkichu. Nitaqmi runatapas hawallantachu hawanki. Gloria a Dios, aleluya. Tayta Dios manan hawallantachu ukunchikta hawan, sunqunchikta hawan. Aswanja cheqa kahwanmi Dios pañanninmanta yachachinki. Haway kay tapushanta. Allinchu rey Cesarman impuesto pagay y chamanacho. Pim carga rey César enemigo. Satanás hina. Milla iruna hina. Pero carga chay tiempo pe gobernach carga Israel yahtata. Amén. Paga sajcocho y chamanacho nispanco. Religioso kuna. Cesarga Dios hina carga. Paitaga pipas respeta katakat chay tiempo. Amén. Jesús ñataq paikunapa iskay uya kasjanta yachaspa nerja. Amén. Imaman hamurqa paikuna Cristo pantachinampa, llutan rimanampa. Pero mana atirjakuchu. Chay minerga imanas hataq pantachiwaypi hamkuna munankichik pantachiwayta. Julijita apamoychik. Juliji karga chaypi karga uyan Cesarpa uyan. Apamoychik chay julijita. Aleluya. Aleluya. Julijita apamoychik hawanaypaq nispa. Aparamutinkum paikunata Jesús tapurja. Pipas uyan, pipa uyanta hinaspa pipa sutintaq kay julijipi kachkan nispa. Tapuykura julijita hawaspa. Haway kay julijita fariseo kun iskayuyakuna. Pantachiwanay hamu pipa uyantaq kay. Cesarpam nirqaku. Paykuna nirqaku Cesarpam nispa. Inaptiñata Jesús nirqa Cesarpa kasjantaqa Cesarman huychik. Diospa kasjantaqa Diosman yahuychik. Chaynam upallachirqa runakunata. Yachayniyuq kaspa. Chaymi ñuqanchik pitan sirvikunchik Tayta Diosman. Kachkan runakuna gobernantekuna sirvikuy chay alcaldekuna pikunatapa, pero ñuqanchikqa pitan sirvinanchik Tayta Dios ninchikta. Huychik Cesarman Cesarpa kasjanta. Aleluya. Diospa kaqtapas Diosman yahuychik. Aleluya. Chaynata ri niruptinmi llumpayta hukman yarqaku, penqakurqaku. Man imaynaytapas atirqakuchu. Paykuna piensarqa kaypim hapisun, kaypim paypa. Imata munarqa kay religiosukuna Cesarmanta mana allinta rimananta. Chaymi ñuqanchik gobernantekunamantaqa mana allintachu rimananchik. Ari ninanchik aleluya chejapuni mana allin ruwasqanta, pero yachanchiki Tayta Dios. Pero mana insultachuanchu, mana nichuanchu, ni sayarichuanchu. Amén, politiquero hina, richuanchu, callin, fuera, Dina Boluarte, fuera, Fujimori, fuera, Alan García, fuera, Pedro Castillo, nichuanchu. Ñuqanchikqa Tayta Dios ruwachun munasqanta. Amén, aleluya, huychik Tayta Diosman, Tayta Diospa kasqanta, gobernante kasqanman. Gloria a Dios, aleluya. Tayta Dios ninchikpa iskayñan, hukuñan, huchapakuñan, hukñataq chuyañan. Huk mana allinñan, hukñataq allinñan. Yachankiñachu chayta. Imañampi hampurichkanki. Aleluya. Imañampi ñañaykuna. Aleluya. Chaymi ham yachanayki ñuqanchikqa mana hapichuanchu armata. Hapispaqa imananayki, disparanayki. Amén. Hayka amén ninkichik. Chay mana hapichuanchu. Cuidakunanchik, mañakunanchik, uwanchikunapaqpas mañakunanchik. Ama chay levakuna chayamunanpaq. Gloria a Dios. Uchapaku sagraqa chayta munanqa. Imaynam hamtapas tentasunki traguchatumayki. Waka tusuyki. Waka warmita hawayuq, llutan warmita. Amén. Imapaq huchaman yaykunaykipaq. Piñakuyman apasunki, rebeldiaman apasunki, chaymi tentación. Imata hamruwanayki, ñuqaqa manan chaynachu kasaq taytay. Hamtam sirvikuyki, taytay kay sunquyta guarday. Yanapaway papallay, hamtam kasukusqayki. Aleluya. Amén.
Aleluya. Entonces, gloria a Jesús. Ñam tukurusuña. Tukunanchikpa Mateo 5:39. Kristunchik chaypi nichkan kainata. Ñuqa michaqa nikichik ama allin ruwasuqniykitaqa ama ya kutichikuychu. Chay peleumantam rimachkan. Peleu ama hamqa discutiychu, ama kutichiychu mana allin rimasuptiyki. Sichun pipas huknin uyaykipi laqyarusunki. Amén. Imanin kaypi chayta rimanku, huknin uyaykita huykuy. Imaninamantam chay, sichu lisurata hamta nisunki, hamñataq kuyakuywan contestanayki. Amén. Aleluya. Uyarirqankichiktaqmi runa masiykitaqa kuyankim. Enemigoykita ñataqmi chiqninki nispa uyarirqankichik chayna kasqanta. Ñuqa ñataqmi qamkunaman niykichik enemiguykichikkunata kuyaychik. Ñakarichisukniykichik runakunapaqpas mañakuychik. Sichu pipas ñakarichisunki mañakusun. Enemigunchikta kuyasun. Chaynam Dios ninchik, pa Kristunchik, chayna ñuqanchik purinanchik. Amén. Aleluya. Hinaspam ñuqanchiqa, gloria a Jesús. Diuninchikpa niwasqanchikman yachachiwasqanchikman hina kawsananchik. Gloria al Señor. Deuteronomio 5:17. Chaypipa nishkan aman pitapas wañuchinkichu. Éxodo librupi, Génesis librupi, Deuteronomio, Kristunchikpas niwanchik mana ñuqanchiqa mundo hinachu kachwan. Ñuqanchiqa kananchik Tayta Diospa munasqanman hina. Sayariykusun ñañallay turallay. Gracias ta huykusun Tayta Diosman. Aleluya, papallay, Diosllay. Ima sumaqmi qillqayki. Ima allinmi yanapawayku. Imata sunquykipi. Ichakachkan chiqnikuy. Ichakachkan piñakuy. Gobernantekunapaqpas. Ichaqam ninki sipiyman. Imam sunquyki. Sichu sunquyki mana allin. Hamuy altarman hinaspayki. Papallay, yachaykunim. Entendiykunim. Musuqyachiy sunquyta, chuyayachiy sunquyta nispaykini. Oh, requema yasay, aleluya. Sichu hamunanki Cristo chaskikuyta, aleluya. Chaypi chay redes sociales ocupi chaskikuy Cristuta. Sichu kaypi kachkanki hamuy altarman, aleluya, chaskikuy Cristuta. Vidayki cambiananpaq, Tayta Dios mi kuyasunki. Urrilebeya sila babayke. Aleluya. Le imainam sunquyki. Icha kutipakunki autoridad kunata. Icha mana respetankichu autoridad kunata. Wanakuy. Icha mana allin kunata ruachkanki. Pakakuchkanki autoridad manta. Wañuchirqanki pitapas. Aleluya. Mana allin kunata ruarqanki, abusarqanki. Ni pampachaway taytay. Hamhinam kaita munani Cristo. Hamuy sunquyman ni. Hamuy sunquyman papallay. Aleluya, gloria a Dios. Mañakuy, mañakuy. Mañakuy. Cristo hamuy sunquyman. Hamuy vidayman. Necesitaykim papallay. Santo Espíritu, hamuy vidayman ni mañakuy, mañakuy. Oh, Jesús, jovinkunata yachachiyta munani. Wawaykunata yachachiyta munani. Yachachiway mastara. Chinkachkanku taytallay. Pitaq yachachinqa ñuqam yachachisa. Aleluya, mahuchapakunanpaq. Ama taytay armakunawan sipinanpaq. Aleluya, aleluya. Almay mi alabasunki, almay mi alabasunki. Gloria, gloria, gloria. Taytay mañakuyki. Kichwarimaqkunapaq llapallanpaq. Salvay papallay maypi kasqanpi. Wak Okobamba, Acobamba llaqtapi. Huancavelica llaqtapi, Apurima llaqtapi, Wajana roqcha. Aleluya. Wak Andahuaylas, Talavera, y Releveya Saya Uripa, Aminakaspayki Yanapay, Yanapay Taytallay Wischu y Yapasupa y Yapamanallinta, y Requema arriba Vayasaya.
Aleluya, aleluya, taytay, aleluya. Hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza. Taytay, haway ayacucho llaktata, haway wamanga wanta, paucar del Sarasara Lucana llaktata. Oh, Cusco llaktata, taytay, anta, Curawasi, Abancay, Arequipa. Taytay salvay alma kunata Quechuapi, ayabiri llaktata tukuylao llaktata, amay nakaspay ki papayay, hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza, y requeme rebebebe, gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Yupay chayakta ikipah manyakuy, wawasi ikipah, wawa ikipah, ayllu ikipah manyakuy. Aleluya, taytay kay Peru yaktapah manyakuy kiko. Aleluya, hang minyuhaykuan taytay, yakipayawayku taytay, salvay ayllukunata, salvay llaktamasikuta. Oh, aleluya, wishuy yapasupay, yapamanalinta, huchang manta wanakuchunku millay runakuna, taytallay, rumisungho runakuna, mana inying kuchu qillqaykipi, purichkanku millay kawsaypi, mana umayuhina, mana sunquyuhina, yakipayaykuy taytallay, yakipayaykuy, kairumisungho runakunata, salvay taytay, salvaway ni, salvaway, yanapaway irequema arriba yasaya, yanapaway papayay, kayuchamanta yuxit atinichu, Jesucristo hamuy viday mangni, Jesucristo hayakuy Cristuta hayakuy, si me ikita kicharispay kini, Jesucristo hamuy viday man, Cristo hamuy viday man, hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza. Gracias papayay, gracias Cristo, aleluya, amén y amén. Gracias. Alabay kusun tayta Diusta, nisunchi kaypim kachkanki, kaypim kachkanki. Aleluya. Hungurih kuna sayarichik, alabasun Dios ninchikta. Kaypim kachkanki, kaypim kachkanki, Jesucristo, kaypim kachkanki, kaypim kachkanki, kaypim kachkanki, Jesucristo, kaypim kachkanki, Espiritu ikimi kaypim, rima payawachka, Espiritu ikimi kaypim, parla payawachka, chaymiñu gayachani, kaypikas haykita, chaymiñu gayachani, kaypikas haykita, Espiritu ikimi kaypim, rima payawachka, Espiritu ikimi kaypim, parla payawachka, chaymiñu gayachani, kaypikas haykita, chaymiñu gayachani, kaypikas haykita. Cristo, kaypim kachkan,
adora y taita Dios ta. Cristo así que perikukum y papayay. Salva y almayay tani. Salva y papayay. Mami infierno magrita munanicho. Anak pachaman chaya chiway. Jespichiway. Yanapaway. Espíritu y que me caipi. Parla pariawachka. Chay minyuga yachani. Caipi kasay kita. Chay minyuga yachani. Adora y taita Dios. Caipi kasay kita. Cristo. Caipi kachkaki. Cristo. Caipi kachkaki. Taita. Hay katam kuyayki. Taita. Hay katam kuyayki. Taita. Hay katam kuyayki. Taita. Hay katam kuyayki. Hagwa kapapaya. Imay narakayma. Manakagwang ka. Wanyuru yayman. Adora y taita Dios. Alabay. Manakagwang ka. Adora y parla y taki taita Dios pa. Manakagwang ka. Wanyuru yayman. Hangmi kausay dakuan hangmi bidaita akchiti hangmi kausay dakuan hangmi bidaita akchiti manakangwang kapapayay imay narakayma manakangwang ka wanyuruyay mangmi manakangwang kapapayay imay narakayma manakangwang ka wanyuruyay mangmi hangmi kausay tahuangki hangmi biday taat chingki hangmi kausay tahuangki hangmi papayay biday taat chingki manakangwang imay narakayma manakangwang wanyuruyay mangmi manakangwang bebebebe imay narakayma manakangwang wanyuruyay mangmi aritaytay ni yanapaway kausachiway alita makikip apamuway wasikima yanapaway yusya yanapaway yachachiway yaktay kimkani ni waway kimkani papay amawischuaychu chaskiway chaskikuway taytayay makikipin kausayta munani mana munani chumundo pikaita sakrawankaita mana linkuna ucha ukupikaita mana taytay yanapaway churiki Jesucristo paso tiempo
Amén y amén. Gloria a Dios. Alaba de un enchicta. Gracias, papayay. Gracias, Dios yay. Gracias, kusikunchikmi. Aleluya. Gloria a Jesús. Mañakunan chikpaj kachkan kai. Redes ocupe amén. Octavan un abrazo ya pai kichikpaj. Roger Carcusto pai mañakun. Aleluya. Ya pichawataña pulmon niwan mana alinchu. Taita Dios sanu yachin manchu manachu. Mañakuptinchik taita Dios kunachayan sanu yachinman pai iñiptenja. Amén. Aleluya. Marco Antonio paipas mañakamun paipa vidampaj mañakunanchikpaj. Amén. Kaipinin Vitaliana Ayacuchumanta. Taita Dios aminchachun yapan Ayacuchuta. Amén. Aleluya. Vitaliana Chuñoca. Roberto Guanahue. Samuel de la Cruz. Taita Dios aminchachun. Jorge Pareja. Daniel Cruz. Lucio Velázquez. Olga Mayma. Julio Miguel. Roger Carcusto. Juana Calcino. Olimpio Ladislao. Huancayumanta, Olimpio, Taita Dios Aminchacho, Efraín Torres. Gracias, Turillaicuna, Ñañallaicuna. Saludo Iquichicmanta. Aygan Cusiconchi. Saludo Ñuganchip Apachinchik, saludo Kunata, Paikuna Pajpas. Taita Dios Aminchacho, Mujarichun, Paikunapas Almacunata Ganachun, Obrata Quechua Peruachunco. Amén. Makichanchito Jaricusum, Papayay, Dios Yay. Gracias, Taitai, Kai Servicio Iquimanta. Papayay, Salva y Almacunatas, Sanuyache Ungukunata. Amina Caspai, Kitaitai. Aleluya, Samincha y Ungukunata, Sanuyachi. Yakis Japurich Kunatapas Kusichi. Wakchakunatapas taitai saminchay. Mañakuiki Marco Antonio taitai. Imainan vidan kachkan. Jamiachanki papayay. Mañakus hangraiku taitai vidanta cambiay. Wishu ya pasupa ya panalinta. Roger Carcusto paipas mañakum. Taitai manavalinchu. Manalinchu pulmunni. Yanapaiku y taitai. Imaraikun kai hamun kai unjoikuna. Taitai yanapaiku y kai wawaikita. Sanuyaikachi. Palabraiku yaris hangraiku. Cristo tachaskiku y yo Roger Marco Antonio ni hamuy sonhuiman. Chaskikim kai sonhuipi. Yanapawa y huchaita maya y yawarni kiwan ni. Oh Jesús, yanapaiku y entendimiento tajuiku y sonhuman. Umangman taita yachachun ham imaina kuyas haikita imaina salvaita munas haikita pero hoikurhan kiruna kunaman kikinko decide kunan kupa kikinko decide kunanta munanki manam ham hapitapas obligan kichu taitai aleluya yanapai kuaiku taitayay iñita huya pangman churiki Jesucristo pasutimpi amén mañakuniko taitai haikam amén ninchik. Gloria a Dios. Chaynaya despedikunchik. Aleluya. Yachtamasinchik una manta. Kusikunchik. Maikan kusikunchik. Taita Dios aminchachum yapanta. Gloria kachun Dios ninchikman. Amén. Aleluya. Pin causan. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.